TV icyo kwane cy'amana munonga banyeta Kansalamu 256 kandi arubazuru wanje ahanye neho Beyazini ZJ Cerebu wa Mbarara ahanye neho MC Shukran kandi hariya twineho DJ Alberto 43 effects rizoba twabasa kubantwija aha paneji okubamanyisa ekinte kisya ekiyo nkijo mu rurembo rwa Mbarara kandi kituru kwenda ngo nk'abanyambarara ninga abantu abari mu mihanda mu myanya yihinguririze Mbarara mubase kubana mu kimanya bo kubeje kintu n'ikirungi munonga ahabo burungi bwa Western industry yitu nano kubasa kurema twagitunga twagitwaro mu misho tende kuza kubatwara hare ni nyenda mbase kuba nimba kwasa omwami Alberto abase kuba nabanjurira umuramogo watureta haninga wakituriyaha rero nabandi MC Shukran naza kubagambira ecyabatebekanisize Beyazini ZJ Kansalamu 256 why I'm here turi kugenda misho DJ Alberto. Yes boss. Nakwakira. Inye nasira. Ogambo Studio Station. Wenu abarakureba TV 2G kandi abogire kugihagira koza boja bakoze mu mugamani ndetse bakika Western industry music. Icyo kubanza cyabiyona hariho ikintu kisya ikiriyo ntureto mu town kuza kuongera amani music industry buri wo kubanza ningashimande kwenda ku bantu hereza music industry ya Mbarara kuterwa umbara kitire kitari cya burijo ushanga ngo night yona dedicating a music ya Western Uganda so kwantu ichereza performances gombesho muzubona nzakwantu ichereza television ngore byayine tukabisita monka team tukareba cyabantu basakura baho kuterwa ningashi mwene umuramuguru tikwe na ngugambe nyeka because nanabashija nabo nabantu bamani mu industry so arushukurani mugenzi wanje nabona asakongera teke muiraka mwebale munonga okwetomboita kubire kwa binjo mbeshongozi bitu aburenje burizoba bakomplaininga aba DJs ninga shira n'ababaragandi kwetorora Mbarara yona anabicweka ebirihi nambara Western bakomplaininga anti music yabo tekutera munonga omabara na radio stations zimwe konkambo ntwareta ekitwa kitaka akajejena akatakuza kushoshora omweshongozi obo waruga wizwera obo waruga rukunjiri obo waruga kamwenje obo waruga nkahi at the end of the day music yawe ya wara yatera Western Uganda Mbarara nziza kuba no muhanda gumwe koro byamu icyeshongo cyekwika Kampala Masaka na handi so akanaka jejena lete byeshongoro byona byoyine nko mweshongozi at least byeshongoro byo 10 ninga 5 ninga mukaga tukora mecheshongoro kimwe twatekaho amagezi tukapromotinga tukakongerayo so ubwo nugo muri amagwitu gwa every Monday njokora tujyangu 70% neza ko rumiro yitu rw'abanyankore music yitu yabeshongozi bitu so na events inkeze mpango zija worabire kurwa nko mukajeje no mwara bamu ekeshongoro cyawe no mu events mpango zakuba nikikayo jemnonga kasama ndongera hafi okongera ari echo eji event yitu yentugambaho ningo mura mukuti yentugambaho nibagira ngo agandi events niyo yakuretera ekinteki nibageta made in Mbarara. If you're made in Mbarara, if you're made in Western Uganda, you're Munyankore, you're Mutoro, you're Muchiga, you're highly welcomed. Abo kubeji platform neza kuberi ya Sant'e buri Monday tuzakuba twinehona itejo buri Monday taro polote ndije sheme kuba nozaho na munonga wano yendeza music ya Western industry kubasa kwa negendo misho. Itwenka Western Media turiyaha kuguma tubashya aho buri kimwe cyona ejera benshi gendo misho nyina beshongozi bingi nyonkanye abagwana bijo mini box yanjye bakonjya kansara tukabe ntwendo promoting mbwe ninye bazagandi events okurugayo na neje idea ninga concept yo kugira ngo tubase kurondo futwa promotinga music yitu ya noreba nshemerwa munonga twashanga ngo kicishongo cya Ambroid bakitera Kampala bakitera nkai konka kitwenda kibe kimwe cyonga nitwendo shange neco ndijo bakitera echa Shenadrof bakitera echa Jojo Bana bakitera so ejinaite ibakweta made in Mbarara neza kubera hope for you guys omuntu waburijo corporate buri muringo gonogorumu nziza kuba turi ya Sant'e every Monday
every Monday okutaha munubusha utakatina kwija konge kinkwendo manye noza guma obe oli live Ankole Media TV na Western Uganda Media TV kana MC Shukrani ahabo muneneserezo stories ziteze nazaguma tuyambeho agiro kuyabasa kwana promoting abana aba ntwenangu tuyambise platform zesitwine nk'abanyambara ninga abanyankore kubasa kure mutwaje ufite atungura abanda bana ninyenda Beazin ZJ owabinje muri kumanyanka serebu wambara nabase kugire biyayongeraho ahashongera we wow echo kubanza ninyongera kubakira guni Beazin serebu wambara abakutureba nimukore cyamani twaja ngo made in Mbarara tikikumanisa ngutwendo muntu wambara wengi but we used the word Mbarara kuja niyo capital city ya Western Uganda. So umuntu ari tisoroka barentunga mu rukundiri, this is your platform kuja ngo nituza kucentura tukugambire enshoba hoji kozire ningashi echo inikondera mecheshongoro cyawe kizo mu next level ningashi arwabine ebyeshongoro birunji bitakumanya. This is your chance. Ekindi oryo kore artist ori murunji konka noenda platform ninga noendo fune chance yo kubona nka management. This is your opportunity. Oryo ine sente za unoenda ku investing on music abana ni bako abadya. So every Monday echo kora oryo ine talent ninga noyenda talent yo kwata iwe ija Monday oja Sant'e Mbarara nituba turuho kwereza talent eje nunji kandi we ne talent tukurinkinge abagiga bakubasa ku investing mu program yawe nituza kuba turi team mpango aroto no mucamu nawe nakubaro na other guests omugiye kino kufuna mu chances zo kufuna live interviews Western Uganda na NKORE Media arwa abara premiering ibyeshongoro byabo with time arwa barabene bafuna record labels. So this is an opportunity you would go for artist because sage chance ogumoje twinaba deno ati warafate jeno ariyo mucinte cyo karebitu obwiro buto amarana itujire mwamanyere influence yitwine aro MC Shukrani ni MC wa man hano yo Western Uganda kanda ine platform ya man. So ni chantereka wahika nono rebwa worldwide akuba audience ya Mbarara yo nemerira aritu tukokiri na nabagyo kwa bine events nimbasa kwija mufunire mabana abara performinga events ezo ni umwana no wasa kufuna chance yo kufuna umurimo okaperforminga event konketa manageringu no kuguma mukija every Monday or artist come with your team wahikaho presenting ibyeshongoro byawe taro byeshongoro bituranage as long as icyeshongoro ncyurundi katishire kutero je niyo chance yo yine kukozesa niyo nibyebyo kongera byabashira bamagamba me no wasakuba no tekateka ngo onkashi abashaka mbagamba music inyo yanje naje basiyanda tubasa kuba tutari able kugitera wagireta on the day konka ati nyowe nganye nyine email address ya social media zanje zona je email address wati copying ukagiteka ibyeshongoro byawe ukateka mu links za YouTube yawe ningashi audio I will be able to receive them to stamina boja abati receiving turebe music yarabeboneha iraterene mwebare mno. So ejenshonga ya nikiri yo kugira ngo ba DJ akabarugaho abo tabutatera byeshongoro bye hati nikiri wafuna muka vale music ebyo kuruga kambaro kijani kandi mpchuro Mbarara abantu bakumanya hati baza kumanya ejo opportunity by the way tia nkigamenta ne ya mwena na wabo remedy na oina keshongoro kawe kamwe no basa kwija because me I believe kamwe no hakuruge cya kabiri wikaha bakugira ngo keshongoro rasta doga kare twakahura ko kandi kakiburaburamu ntwato akwinkareginga garakayo ukakora waka abonire next time ukajya tanyabo abojoka bateye keshongoro cyanjaho nkibasa kora ki kurabo nyoni believing ngabe shongoro zimwe no shonga je konka though inebikwa ni buraburamu konka wa cheshogo cyayikaha bino manyangu ukugenda ningo kusigara konka no wasigara cyagumana kitero hati uno wine kongeramo effort okajya akwa ko kukorera abantu nka 50 wafuna abantu babira bakunda no kumano tandeka kombeka fan base yawa abantu babiri ningo muntu nyonyo ntekateka yanje banyana bita abantu batureba turabase kuba turenga aho kure ko muramwa no gwa made in Mbarara. So if you're made in Mbarara
come we promote our talents. Mwije tukitere, mwije tushemerwe every Monday. Utakaza hano hona atakagira wakubuzabuza ncyo kurebera. Story nizoba eribonire, eri tukumanya ngo tumukuba muri business ninga bakwesiro ko ningo kwa iyo manyango buri Monday noza kwija ostame obwo kunywa buruho cyo kuriya cyerwa Sant'e buri services zone zo kwetaga wataho munda noza kwetaga kushohora. Mwije Sant'e ahasigare bindi obiturekere. Teka mnanaka. Former the cave. Former the cave nko turagume turi tuzafutandike Monday yenyini kandi buri Monday tuzaguma tube turi ya twabeshengereza mwije ba DJ nibako barahobona abarabase kwija kandi nhora funire na chance to kambanye no wasa kufuna audience ushanga wafuna manager no mabeshongozi bitanu ba complaininga ngo mu Western Uganda we don't have managers abaku managing talents, so let us use this chance tuoreke H2 ineho kandi mutakagira ngo ne music ya handi turagitere konka tuzafutira 70% Western Uganda music. Kansala on 256 Beazini ZJ Serebu Mbarara, Shukran MC, DJ Alberto 43 Effects, Sant'e for you. We are made in Mbarara. Selecta, kuluta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.